يعني وش تركتي يا رجل؟ Ramazan Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne sunduğu bir sofradır. Nasıl ki bir sofraya oturduğunuz zaman bulguru var, eti var, ayranı var, her şey var. Ramazan'da da Cenab-ı Allah sahuru, teravihi, hayrı, hasenatı, zekatı, fitreyi hepsini sunuyor. Bütün bunlardan faydalanabilene ne mutlu. Şimdiden Cenab-ı Allah bütün Müslümanların oruçlarını kabul etsin, iftarlarını kabul etsin. Bütün yapacakları ibadetleri kabul etsin. Hadi gel. Ramazan. Biz yürüyene kadar var. İşte ya koruma hama ve biz. Xodê millet dikire ama tu alışveriş zêde wilo tu neyê. Erê wala. Pir kême alışveriş ne wek berê ye. Fiyat jî biha bûne û nizanim hema piyasa ne pir xweş. Tu ne canım çikî wilo nemaye. Bazılar roduma alışveriş zêde çêdibûn hat çikî wilo nemaye. Tu ne? İnşallah sibehê me ramız sonra her sal vî çaxî me alışveriş dikir hayatê bes. İsal pir kême. بخير وسلام بسر ما درباس بي ام كيف وخوشي خوازن درباس بي بخوشي درباس بي ام وياد خوازن مش كده نمنا خوازن برا سلامتي خير درباس بي هل تجم غلا شيء ام دارن تشج بهابونيه برد بيج بهاي بهابويه كيلو بعجنا ميلو شن درم بازار بي كيلو بيجمل ب 2 مليون 4 دجمل ب 4 مليون اما ب كيلو ماس ب 4 مليون بيجمل ب 5 مليون ام كيلو بندر ب 10 مليون ب 15 مليون ام نمره ده نقد ادخوا محتاجاش ما تيجي مستوادكن ام دي ولا بهابي تيجي عليك او بهانك اي بهانكم ام رحمن ام خبر عبد الرحمن بكن يا تهكذ ام جاب 5 متر بنسر وخدش ما قش قبول بك خدش ما قش هدايا بك تشكي بيجن تنيه رمضان وان شاء الله خويا تعالى ما قش قبول بك هي فيا مجملتي ما هي جملتي ما وجداني خويا مرحمه اخويا محافظه بك ملت حاسسنا كي زياده ملت يبرالمجنا كي جمادياتي وان شاء الله خويا تعالى ما قش قبول بك ام راد خاص جملتي خاص اصنافي خويا بلديه ما بين حساب بلديه قناه دناتمي بك بلدي قناه دناتمي بك كسي عفونك ايج فعيشه في يد بدي قالك عفونك بلديه چونكي رمضان جبو امش بو خدير ام روجي دقرن وبعدين امش بو خدير دقر قالك ام وجداني خو محافظه بك اجا والله باصناف وبساتجار بخدي تنيه وجدان نمايه يكيد كرب دها ببيساد فروشه يكيد كرب بيسا ببنجيد فروشه الزلق لجير رمضان مرحمه وارنامينه ام دخوازي خويا تعالى اصلاح بك خويا تعالى وان هدايا بك خويا تعالى ريا راس بروانك مرحمتك دلوان قلبي ملتين ما بين رحمه وخوتشكي خوشيك براتي بدوستاي بهافاتي وهمشيرتي درباس ان شاء الله رمضان بري وجدان ابو انا وجدان تنيه هيج وجدان تنيه رمضان بري مرحمه ابو çünkü iman ابو بري انا هرتش كيم بيه مرحمه جي كيم بيه انسان زياده بيه نفوذ زياده بيه نما هبدو ادارتك اجا çerdik اجا çi yolsuzluk yaptık. İnan beki iş tünü o hakkı Ramazan edemek bejin mahir zaten Ramazan her salte yalnız iş tünü yani kedi piyasa tünü piyasa miriye. Jui havi bolveye keşi Ramazan ji inan beki yani am huzursuzun am rahatsızın ana jibergi iş tünü evhayse mahma iş nekiri mizani kaça bu inan beki gelek naklam nikar kiriya xabedin. Yani o kadar iş kötü. Tuzan. İnşallah peşyama Ramazan bırak hayır selamet belki adiye peşte adiye inşallah ve umude ki peşyama veber amjil benti vene. Tuzan. Ucubu ve ki inşallah hayır selamet
و رمضان ته ما در روزی همه بگرن تابی که روزی آخه مسلمان جبو تمام مسلمان براب خیر و سلامت به جبو دین اسلام براب گش و خیر و سلامت به روزی گروا دین اسلامه مجبورم روزی آخه می بگرن خير وسلامات به وكيجان خير وخويا تعالى ويبكي وخويا تعالى اتفاق احنا مسلمان قشا وخويا تعالى حزوري شيكي وبي اقليل جناب ملت درخيني بيات خوازن رمضان بري چاوا بو ليفيغا چاوانا والكيجان عجبين وخذي بري كشكسين القحري إيرو هركس يعني ناني مالاوي هي هاد الشيء مالا بلغي هي ما قلبي من لنا راحت أنا والله خويا تعالى إن شاء الله اتفاق إيجادنا مسلمان أخي وتعبا كسر عدينا أخي ومو مسلمان اشتكى يسلح بك ولا رمضان تيب خير وسلامات بقدو وببلاد سلمى ومتى محمد تبدير درباس وشكري بو رمضان ولا ما هنك سينيش خوار كرين زاروك تونا لجبو قوالتيا جبو السعورة وكيلها الحمد لله الشكر أمشي الكيف سلمان أنا أمش ديني محمد صالي جار كانتحامة قلبي ميين خذي تعالى الموى ومتى محمد والجنجا قشها بيرحمي وما قشها هدايا بك والله فيات زيدان فيات قوري رمضان الهردري حرمت جير بك لقزلت بس زيداي دبي هما برا فرصت به رمضان تو كس حرمت رمضان هناك والله ما شغلي هما ايه نورمال قوري روجيا عالش فير شيء دكن شغلي ماركت درا ايه ماش بور رمضان جبور رمضان ايش تماما عالم مسلمان از قتلاميش دكم پیروز بو مبارک بل جوان ر خدای یاردمجی مسلمانا گشابه و ام دخوازن مسلمان سرکبه خدای یاردمی بده هرچی روزی ناگرجی خدای یاردمجی وان و هدایت به امام قولي فقير خو قولي مالي خو مسخوط تكري مالي فقير ابو ولا روزي رمضان قراه ما ارزان بكره ما مال قشبها كبير يعني قهوتا ما ناقص قشبها كبير ام شو قولي خو فقير خو قوشتي بوزيد كرن ايه بوزيد كرن ايه ملشكي بري سرجي كري ايه ومثلا نقول ايه نافيز بلام شي واني ما قوش موشتي بوزيد كرن ولا سعوره ما حلاو كريه مش كريه وما هناك سنايا غو بانير كري ميراب سعورة امير روجيه بقري ومتى محمد تمامي خدي ايه بقري قبول بكر ربي وايه نقري خدي هدايات بك ان شاء الله وخدي تعالى تبع الشيء وب Abi çok şükür iyidir valla. Yani kaç aydır biraz kısıtlı vardı ama kaç gündür bereket geldi, yağmur geldi. Bugün işler daha iyidir. Genelde oruç kayısı var, üzümdür, hani savruluk, helvadır, reçeldir falan filan millet alıyor. Zaten fiyatlar normaldir yani. Tabi geçen seneye göre daha fazladır ama yine de normal. Tayin geçen sene 15 liraydı, bu sene daha fazla olmuş, 20 lira olmuş. Reçel aynı fiyatlar hemen hemen. Helva o da yükselmiş. Malum susam yükseldiği için o da yükseldi tabii ki. Kayısıya gelince hoşaf olarak geçen seneden daha uygundur, daha ucuzdur. Bu sene daha uygundur herhalde. Geçen sene iyi olan 20-25 liraydı. Bu sene en iyi olanı 15 liradır. Yani daha uygundur geçen sene göre. Başka ete falan gelsek pahalıdır biraz. Et olarak pahalıdır. Hem hayvan hem de tavuk olarak pahalıdır.